Shalom, 𝚟𝚑𝚙𝚎𝚘, 𝚌𝚘𝚙𝚎𝚘 le tatou pokalame o Israelu le NUU PAIA o Israel, the Holy Nation, I le tatou tatou atu NUU o Samoa ma whaiona mata mai le tatou pokalame le nei afiafi. I say shalom and greetings to you in the name of our Lord Jesus Christ. Ma ole Veona masani ai I le whapotakalame I lunga le Global Kingdom TV channel. I le whaatala noa I nai lea o ni mata upu e whaasino I le NUU PAIA o ISARAELU po le NUU o le atua. Ma o le nei afiafi o te whiwhia e whaelo ati o loo tatou mafuta po I mase tasi o tatou wo masani a le pokalame I le tatou fita mai ISARAELU. Le partnership by for le Global Kingdom TV channel ma le whaasua manuia ma o te whaatalofa tuai I le fita ia Vincent le nei afiafi talofa Vincent shalom. Shalom, 𝚟𝚑𝚙𝚎, malole, se manuia, malole tawātai, whatalofa te ole, te whina ia Lise, me se le pūlenga le tau ala leo, le klopo, me se le sunga le taiwhi au ia pasta mai. Iele li, whatalofa tu mai nei Jerusalem nei, shalom and greetings, 𝚟𝚑𝚙𝚎, si otunu pelo Samoa, me se foi so ai ngat whaso manuia, te tonu lo whapena puan whatasmai, ia sofa manu malo Yesu Keriso whatalofa ma momo o ngā lofa te atu o tō umalawa le nei tula, manole tawatai, manole onsai. Nice to see you, brother. Whaatai fo I le whaawa noa ina o lo taimi e te mafuta mai e tatu pokalame e whaatala noa ina I fo I alo sunga. Au le amataina la le tala noanga le nei afiafi ia o le amataina le tatu pokalame I le te talo. Abba, we honor you, we bless you. We thank you, God. We thank you for opportunities that we get to share about your nation and from your word. And so, Lord, I ask that you will lead and guide this conversation. Ye whamania le tua tamai I le onanga fo I le tua Pastor Mike, my Global Kingdom TV channel. Whamania fo I la fita ma le inga whasua manuia. Whamania fo I lo nei tangata e mana o mia fo I le taita ino loa nganga paia I le whaatala noa I nai fo I o loa tali I le nei afiafi. Father, I pray that this conversation will bring glory to your name. So we ask that your Holy Spirit will lead and guide us. I ask this in the name of Jesus. Amen and amen. Amen. O te toi whaatalofa tuai a te o tō Samoa le tunu vele le nei afiafi I le mafuta mai ai I le tatou polo kalame le nei afiafi. Ma o le nei afiafi o le a whaatala noa I nai fo I le tatou alo whaasina tonu le tatou atunu I Samoa o le wa vea ma fita I to tonu o ISARAELU. Ma le nei la taimi ia se fisili mua tual fita po o ha mai o ia le nei afiafi po o le tai au po I to tonu Jerusalem ma ia Vincent ia lau sunga o ha mai o le nei aso. Whatalofa atu, Lise, malo lava le se fua maua, ia. Iele li, o lo whapelao na maua pele malos, ma fua manuia le nei tu, ma fui tiute ma ngaruenga o whapenao tau fiai. Tai e fo lo ta po inga sa mo se o tunu pele o ainga ma o mai masan ya le ngalo po elo ainga pa so mo ni fa tai lo talo tai ma lo ta po inga ta tonu la va yo se ai va la va ya le ta po ya sala va ma salo pe la le upu e fa lo ina le malos fa lo ina po ya le fa ngatia ono le talo a tonu foi o ile wo fa mauni ele fule le tatu le tele la bon pano ni tonu ta po inga fa la bo tongo tono ainga tele la venta o foi ta mama tuo malo mo foi tatu tal sialo fa na o sa mo so staff for the long yo talo ngai le te manui ai te manui ai te mine o le mo le to era nga fa tai la ba i la tu mala bolo no fo talo mo foi lo pa penauna mana tu mai ai au fia ngai fiti tonu tutu mga luenga nuone tuo. Manuia me umarise, mawala vale, malos. Tene tau sela fo isi tene. Ia ai o sela le lei. Vi ele tua wa mana foi le whaasua mai wa o te tatonu to te leo tangata Samoa. E me se foi lo ainga o lo te talo atu mo oia.
So whaafatai fo I lai le whaawa noi na mai o lo taimi e whaatala noi nai oe nisi fo o mata upu o te loa e o loo fia whaalongolongo I a tātou tangata Samoa. First of all, we like to, as usual, pe mawhai ona e tu whaasua mai ni tala fo ni meo te tupu te tono ISARAELU, or any of the current events that you want to share with our viewers tonight. I whaatai Lise o te minei o le tala tau ia I mātou. Pea laba le ua a mata na whai I fo taunga mawhanwhana po le samba. Ai wa fotua I mai le taunga malulu. Pea tau fole le to uruela wala au. Ese foi la le to inga bebela foi la ia le peo le bebela o Samoa pe bebela pi human. Ai tantone pe to sili on na pangatia la lo sami mate ba nga ngol te si malo lo televivi atunu pitonu mo wala lo Israel. Bunga la ba yo Jerusalem e malu la balon tau le fiafi. Me se la fiafi wa matona malu mantau. O lo fai pe ma bebesi I nei on tutua oi. Yo lo ma losi pele mai tau tu o ISARAELU yo na nutua oi ona ni os fa inga a faton tonu ia po nisi fo os fa inga vole le tau pule pule a wala vale no ISARAELU ia fa ana I va inga mo fa la tu pu vole le tonu lava ia le tunu ia mai se ale bale la ton Palestina I tulanga yo o le West Bank mai si va inga mo fa pena ai o ba ia pea le lo fa mananga le o le tu I nei le tu la fo ia la le tu o le manu ia me se voi o tangata pe tu langa ngai fie lava le loto vole I want to be part of that fie fa ale le lo I nei o le fo ia tu tono lo saunga le mu o mo fo le puinga le tu ia chao ono le au mau I toni nei Israel ia sa o siasi fo inisio alo mo fana o sa mo lo fa penao na o mau paulo I nei me si fo mo fa penao na no po ia I nei ISARAELU ia o le uso ia o stonu mo na inga sa o siasi le lo I le vai no le pesepa ia pesepa na sa tus paia no le apole amon tu ia isa ia mana ia fo la nano fuanga sa walo o siasi ia mai po mai si uso ia to lo sian fa nau mana ia mo ta faunga ina mo fo le leo o siasi mele Askelona ina le lista ma sa mo sta mele o liman sa o ia mai Australia lo ia fimo na inga ma se na fin ana ia ma tanga ia ba ngai la Lise o to lua le pe se mo se ba no ona fela ba singa mau la lo tama le o sao seti sa mo solo o ia no foi la ilat yo ilat ko ila tala tala ve ekupit ia pe ama se to fai July lo tabani ia o le ala fu po la stemi fo ia ba no ona siasi le iai ia maltasi o solo tau penga o lo ilunga I pitu ilunga I north I haifa ia nalo east misona inga ia pio langanga tatino fono fota I tene Jerusalem ia tate a palava mo tilo po fe tanga tano o tato te ia kati fa malo se ma se ia mas to fine ia heroin lo po pena no fo ia ilunga mo olive ia o teno missionary malo se talo la ia fa ma se sisteme po a mai ia tele tu Lise vai teme nei Lise asiasi mai fatu munia le taulanga Jerusalem ia peno taua ia la bana I des le sila I tino fuanga fai tele va la vai tangata yuta ia mo tangata alapi ia ai o le mana ia fo le lo fai la ma updates mai lo fa malongo mai ma tone ia wala ngala I financial security ia update ala mo current net ia me se vani so fa la ve YouTube ia ai lo le me uma ia fo le fu ola au ma o wala au pa to anga ma fruits telen market I le shop ia pe fo saya ia la ve te ran one white no nei fala wa ina Lise ia pe na tatu sila fia ia o fala au lo fa pena fa to anga lo fa pena na fai lungo kwafa nu to afa mo le union tu langa ngai avele loto mau fo fo le lo fo pe le tuelo no e mo ila mo to afa mo le ia lo ola le ia la le strawberry e na fo no fo fa le tutte le ota I lungo la le tula matango fie ia wa tu te malo se lo fa tu mo tatun ia ona ole tu mo na malo sinan fai ni ba venga pa pe e so si tu ia wa fai mai awa ia fa tu lo ia man ngalu ia fa ta lu ele tu
Amen. Thank you for sharing. As you were sharing, if I o la au te tono ISARAELU, e fua lole ai vai atu lo a matana fua le mati a o I lo la o le tau le vai taimi vevela ai vai atu lo fua mai le la au le rimoni a o the pomegranate. E lo le wa o le taimi o le tu'ulu for la awa towards winter, and then I fua lo le sekati o the almond tree e te lolo le la o I le spring so e ta'u mai I fua ese o la au ia to aina mai tau le a o I le nu'u o ISARAELU. Just on the things just maybe before we move on if I na share mai le shuka a wa o te tono ISARAELU o te tonu nei o atunu e peo New Zealand, Australia, tele o fua o la awe e import mai For example, e le maua ni mango I nei, e le maua ni yesia, pa e maua umai ISARAELU and they have seasonal fruits. O te lolo, o te le fua le cherry, e lolo, le la o le Passover. But e la le market is o le shuk, is an outdoor market, but e le shelter. Ia te tūmui whaatau I te whaina la to bargain for some of the e mau e fo ia la au ia o loo ta ua le tuspa ia le tu o loo mau o loa ai le nuu o ISARAELU like the dates, the olives, le honey. If you want to share more on that. Yeah, if I saw in a level from Talanga, yes, I will for Yana Nafi, where Pia in Afemo, somebody valley bullet. Pafuila leo fali nga usually my more fish and chips they kai kusa monetization fish and chips in New Zealand. Ya peno ta hotel o wala waina tonu ele ngata ina ya mesela wala tule ka wo pinati peno ta wo polo almonds ele pinati o isito ainga ese uma o le fo ito ainga. Ya eu foi lá e vai me ka meat o more se tulo beef steaks mo umai pena tama sa wai te la tu kana parking ya e remind me ya ko ita tu fale sa mo tatu market in ese wa pena si le fi all season ne yo o fala wai ma sa lo fole winter ya ese foi tu na fala o sa mo le winter ya wa winter lo ya malu lua ma tu ni so right in Jerusalem mai peno ta mo Jerusalem fa singa mo walunga lo no fanga le ya na ya life yo na malo si le winter ma to le fo to ni vai te mo le tanga malu lunga o Jerusalem ma le maunga o heterona pa wa yo va to ai isa e walo te man tuan ta fa yo mai umani si yo va ngo ISARAELU le Jerusalem ona fia mai mo e te me to ai isa le fo ya te mo tanga malu lu yo ai mana yo le market le ta o le shuk ele mamawa titia tu le longa tono Jerusalem yo tam fai fe ala fiti to ai fo ni malanga yo mai ma se ma ye ta sila vanga mana ye le yo mata ye ya wana fo i te le fata wana mai lungo ni fa so moni mai ni se fia mata pe fe ngo pu at ya e te le fo ala nga tamo fai ya e te le ni so vanga fa pepe le se network fo le ya se coverage ya na la tam fai fo le fa se pre-recording ya na fa so no la ye pe amo fo se no ai what to tell it for I no terminate. Yeah. Sa o Jerusalem male maunga lo ceremony ngai e masani ona pa o le kiona also I te tonu le market le fa pe na ya o nio ngangana e Peru is the best place to go te langona le vala au mai to dim strawberry ananas pineapple o te toi mana tua ya upu e berry a tonu senga but it's a valley to tonu o le market le. So thank you for sharing Vincent. O te loa, wa to o te lea tangata o le atunu o lo mo e o atu te tonu o le nuu PAIA po o le nuu o le atu so e pin whaina whaasua mai nisi po o ni awala po ni travel options because it's really difficult to find the right tour, the
the right time to travel. E mese mai a ia atu nu'u o le Pasifika le mamau mai ma ISARAELU. If you can share about some of the travel options that you know of, e mawhai ona connect atu ai nisi o tātou tangata e whaawhaingofi ai leo o atu I te tonu o le nu'u paia. I whaptai lawa Lise pe les tūlanga ngā sa silonga iai. O tai tonu wa vea ata ma tato laivi whaalia li atu pe wa iai le mo moonga whenau tātou tangata fia o mai nei ISARAELU. Wa tōteli tātou sa whapea tātou wa tunu nei o lairunga le langi. Wa pai sa whapea nā whea o mawhawhanga e aso reitit. Apea ui o aikopito i o ritano ISARAELU. Nuu mani nei runga langi ale lau o tau nuu mai nei. Ale whalau whaalia tu ata. Pe wa tōtele lai la tu wa nau e fia o mai. Ona lai whenga tā, ona ore mamau. Leo tūlanga ngā sa tonga whai a wale wā tō leo no whito o māsi nei nei. Taunu o mai lona lai le a mata antua wātou tātou whaasalonga tūsao. Tau titilo po le a tonu se wāanga i whai ona whai. Ina ia a le ngata le tango o fie. A ia maua uma pe whapeo mai whai se tuas. Maua uma wāanga male me sea le munu ta aia tātou I tūlanga wale li whaolo Yesu Kiriso. Ia sa tau whaira ia nei e tau su e po ai nisi po nei whai onga whai se tanoanga, whai se agreement. A whapeo mai tātou tangata, e whinga lato whtanga, whinga lato e host, pe piki mai malai wālele, po lai sala ko package mai ave fulele whaano whai hotels, include ai momo tour sites, fulele wai e iai si I vāanga te tongi tupe I vāanga le ai, e le ngata whaina. Ia ai o ni vāanga fulele mana e whaatau, e la tūlanga sa iai la liso tangata sa mātou tatara noa. Ia whai nei mea uma, ia sa whai te tenga sa tū fo te taro le ngang pa ia ona o tele I mana o lea. Ia vea lea maa whianga o la unga ruenga lo whapena ona o nai nei. Ia wai au titiro inis tangata ia whapea ia o pisinis. Ia o ngā ruenga la lo unga rue ele mwhai ona whai sa pisinis. Au e ngā ruenga lea. Ai ona lo whanau no te inga. Ina ia o mai o tātou tangata sa moe mata sa wali wali. Ia mase I mori bauina le nei no whuanga o le hon tātou miti o lewa I ta nisi o mātua o whailangi o lātou whōlanga o lewa whina fia o mai nei. Pēla tūlanga la nā, ia iei whela nisi o travel agent sa mātua tatara noa, ia peitai ane ia o iei se tasi o vāanga lea mai o I Sydney, Australia, ngā ta ua le Kingdom Connection. Ia leo whaise o si ngā whenanga o lātou te mai a whaatasi le package ko I la ia lea, so soani ia I tongi ngō pāsese. Ona papenala ia lea ona malanga mai tangata mai tai se fulu lima tai dua se fulu ia le fela o mo sa nia si va ngale nei fatali atu o fu la il pokalan me a uma la tute mala usketo ingi a mola bono ia o so fo tolo pasi ma tuti te fata si mai papenala sia si mai ia fata tala le il uno fo I tono ISARAELU wa fo ni wing o ani va nga fo le wo ilo mamlam e so swani fam tale o tātou tangata. Ai mese la wala le ngana Samoa. Pe o le o tūlanga na e alaia ona unofo wha Samoa tātou pokala me wha somonia. Ono lo nau wana o tātou wa mua Samoa. Ia ma whapena lona whalau e tele atu nisi fo I atunu o lo whapena ona sa ili manuia mai. Ai pela leo singa whenga inga ngā loa iai e isi vāenga ngā o Kingdom Connection. Ia sa reach out mai. Ia taitonu fo I e nisi o au lotu. Ai fo ni so tapu I ngola en fai ang organize na to ia e o mai nei o le wo fuli tato visa o le wingo le fam talanga se mi te fale mai passport sa mo nei ISARAELU o ko me kel mo wala tolu masina sa ki ka faus le tourist visa visitors visa wole ai le fai la na fai ngal ngai te tu sama tato a mo tato visa to New Zealand tolu masina mo mua na ta fa o matamat ai le mawhai ona e sau te ngalua e wanga nau e sau ISARAELU e whia ngalua ISARAELU. Maua la wanoa. Ato e sui lo la ia leo lo visa. Ia ae peo le tūlanga ngā lo uia nā whanau no te ingo. Ia, this is the trip of a lifetime. Te la nisu o whai langi o la te wholango le momoonga na I la tau o whio mai ne. Mesa wai la tau lo lau inga le upu. Ta maa lo wapenao na lau inga le upu whai whi au. Nisi fo ia lo opena ona I lato whanau no tainga. Ki ngō wepe invite o mai nei, ona mana ia fo na ia leo le wasabali ia. Fo o whaitau ina, peo I ngā ia le malo si anga fo lele wa so o whaatasi le whaitau ma le mau ma mo waba ai ai. Ia mwha moe fo lele ngang pa ia lato te whamtala ina.
ia oi foi ni sia mai ia mana mia le talo ana pong na foi ni le tuole le folau mai ina ia mua ia ulia ma tau mai mansanga le ia le fa solo lole wa le umile fo ia ama wale lua vai yaso ia o le mua amata mai fo ia amata mai lunga i samio karilaia na Sarepta ia fai mai nei Jerusalem pe tulanga na wa le no fo Jerusalem se le lau tua ia mai o walu lola ia le mata felo pe ale pisila na o lau sketo fo la ia eu estaria atu le se le vai Whaftaia whaasoa maia, and I know it's sometimes it can be scary to organize such a trip. If we na le pe to tele sanga tele mo tonu ona I mamao tele tu pe aloai ai whaftai le li ila wa saunia se tasio o avanoa a se tangata fo I po se company o lo ina I le Pacifica e whaingo fie ona connect ai ia ma le sato pita fo I. Just on a note, finally wani ni tapenanga po ni sa apart from praying our ile o atuaya o se o tono le afune. Is it easy to walk or pe launga tasi le atu du pe le ya, like what are some of the advice in regards to footwear? Well, si te mie te whaalonga tuai ile le whasoa mai te pita pe tau sela inisi o taimi ona o le pe maolunga mea just thinking about some of our people te e whapea le te alu te sa vali me la ala inu le matawhanga e mana ia le whasoa mai o pita whesosoani mai fo mo e ta la tau I o le sa uni o atu I se taimi lata mai lava I tono le nuu PAIA ia e whaamau lia mo whasau ina lea whamtalanga tua whini a whapea ai a fo ia mo ta pena se malanga e o mai ia e mana o mia le ona e tele o vaenga I nei pea ulia mai e a fo ia e na e tele lava savali tele lava na savali e peltulanga na I nei fo le tele fo o vaenga I tau leo ni ta avali ona watu la ile o pasi ma vaenga I avei tu o ta ofi ona savali o la ia nei vaenga so e tele isau ia mata na tapa de vali na sa mo tele isau a ko New Zealand ma Australia falo lo le tino ma ia le ngata ina te mana o fo le te sau o le te sa ili manui e mai le the spiritual side ia ma lo silo fa le nganga te mana o ia sau nei ai tilo le me fa sa taro Yesu e te langona te mana o le me sa fa na Yesu e te langona te mana o le mea sa whea moa I lona koluse e te langona. This is all the spiritual side for the spiritual feelings o te mana o for the ata mai tatu tangata I ala tō maua. E maua la le e wha maua la lolo loto ma tu ina atu le tua mana o mea le ngang pa I e saswani moe awa ai sau for le na lo sawa te whao na sau te poe ata. E mana ia. Ia ai e tutu sa molo waru isi atu no ufo I le ai pe o se ainga I o te tono po o pona na e watu nei ISARAELU whaala bai pona lau atu pona pe sau le tū whaala nganga in the spiritual side ono la tunu it's more about spiritual stuff it's all about o whaala nganga o manu iala na le te mana o ai e maua o mo tatu tanta Samoa e ko Lise e whaitio mwhapea mai wale tue e se manu le tue nei I mean like susu mai nei ona I loa ila ia lea pe mana ia lo sa nei fo le te loa ina I le fa te tonu nai ia fa pe fo ele ai le se me o ia me uma lava I e fa ia la filfilinga pe le pe le ana I o ia fa la filfilinga ai o le mau o le va te filfilinga o le no fo nei tulanga fo na le manui ia lo tanga te nei me se fo se ai o le tu ale le fa le ana the spiritual side ia ata pena le mai pe se mai o se vai o na balava mtulanga umla pa pena ia masaki for ke mo season pues te mo tanga malulu pon ma fana a o na bebela e bebela me na te bebela a o na malulu o le matua I malulu ia malulu fo le malulu toafa ta mo pale le watu la vai la kwal malulu ta sa o pona ai le tino se tulo o tale atu le tulanga to fine
Thank you, Vincent. And on that note, just for all the ladies, if you can take a scarf, sometimes some of the holy places you can't show your arms and your knees, so it's always good to have a scarf or ia lava lava to take with you. Vincent, thank you so much for sharing, and I really want to go into talking about some of the places. Inisio no fuanga o lo mato aia tuai o lo e asi ai I te tonu o le NUU PAIA pe whai ona e whaasua mai se tasi o nufuana lena e le levan na e asia sia tuai le ta ua in Kirim pe whai foi ona whaasua mai o whea e ai lea nufuanga ma le taua foi ai se ai ta whaatau ai e kirisiano i a le nufuanga le ta ua le in Kirim. Tai lava, kosa o vaenga umai o te asia sia ia. O kirisiano sa fai tau tus PAIA ai o no fola tamu fai sa I lava ni se vaenga I o le tau tus PAIA ono walula I le te asia sia mo ba ai Fedwa wa ia no fono foi matatalo ono no fola ia le fa aria tu tatu tangata e moni fa ma ono no fonga le tano tus PAIA tasila le vaenga vole no tintilo ia mo oi o le NUU le tamo ia le baptiso po le NUU ona matua na ta ua en Kirim o tele la no fuanga ia disi a walu ia e iei fa maunga e tele le pero ta wa fa pe o le fa mele luka tolu wono mata upu o le vaenga le ngatupu ai ona fa ngala ia le ISARAELU po tanta kirisiano I lawe tele ua mai le quote le po mele verse le ona tusi la ia le fa pipi I no fuanga ia a watu la to esias ona iei le mau fa mau ni ia no fuanga ai o tele lao vaenga I sa o sia ia o tele watu tele o tunu lo I la to tu singa I la to ngana ai pe ia misi tatou Samoa masalo ona tau le ini si tatou Samoa sa sia si mai nei I la vai teng wole mau se va no tu estatu talo ia ai ola ula na talo le iai o ta nga pona la tele iai o mau ia o mau se va no e ma fai iai ona o fai se tulanga tu se talo pi la ia nei vanga o mai tele ia te talo iai ia fa pena na se me tatu tata e wat la iai ele se talo po le fa pe fa ia le wingo le fa mtanga o le verse fa pe le according to the scripture o le evangelia ma tai lo ngam ta pe fiele ia na tu sia la ia le ngana es ai o le tala tu le NUU le yuan le o ile na tau NUU ai na wa se le ma mi lo na uso ia 𝚟𝚑𝚘 le ta ua le whiunga le tu ai ola ngona mai e Ioane le leo Maria o no so le tamelo no manava according to the scripture ia le wata alu wati tilo wata whaalo wata whaitau salatu la ile o tano foi e peia le waka in the real thing in the real world pisa le saka ia ile tenu o tu la imele bang ia pe o fie lo kolot o le o fa mo sali o talitong le na mo ia alva hanga le sa tupu le vai ten ia yo se fianga ngai mo ia tia tia ro pe se it's an extra good feeling for this spiritual awakening for pa pe hoia yo atile ia lo talitong le fianga le tua o la ngona fola nga le tele no fo ba tu bala o dia o mai ni tatu o mai nei o fatu tu boni na tatu ia o fatu tu le tatu tele baia ai o leo mai nei I Jerusalem mai se vai leo kako kan kong ale wa ai wa atile ko eli fi dunga le si le bot fatu tu fate tainga ngo fa lo ngai talo moso to no a onga pam tala fa to ino kai do le fa mi se sa ai ngo ya moso sa tu e fa lupu tu le si vai fit it was okay ma ngai stalo o tele fa na e fa lo tele fa na tu no ai wa o lo lai fa lupu vai tu nga vai mo o sa ona li suri ngai ia la tanga teno ia mo tu atu turanga vai o ele o tanga te te o tanga te fu atu turanga vai o fa mo sali o fa mo ni o tatun sa ia ile sa ile tu ta o mo so ia fa pena mo las fate te on melo o ia ile o fia o le loto fa mo ni tele o me tono la fu pe ele to o tino mai ia na up te o foi fe me o pu le ola o le upu mai da matanga o le ngataanga le wo fa mo nia umani me umaki ao se vai nga nei le no yone matango fie e lalo le se vai ya lia e le mamau ma
mai fo matonu Jerusalem ma salo vo sa asi vai temi sa nei ya ma se suli ma tau sanga ia o no fo afi po trams e whanga Israel temi Israel mo le la tam faia ina ia wo o ia ono le onga tonu no fuanga leo o le ia fale mai fo le Hadassah Hospital ia o la lo atua la le la ko fale mai tele le ia vanga tonu le mo tamo ia no baptisto le sa o ia. Yeah, that's amazing. I remember le asia toi fo ia na faita wi na le tusi le le te minasia se toi Elizabeth ia Maria. Me were also suma punga le pepe inside Mary. And it's beautiful because le tele o no fuanga o mataanga la langi ela tua ia. You need a pamphlet from that city. Pa ole NUU PAIA se no fuanga e te aluai na le te tala o lo tus PAIA e wha matala mai le tus PAIA mea na tutupu i lea no fuanga. In Kirim is a very beautiful place south se fulusuli minute from Jerusalem. E to te le tangata e o ai le vai tai mile o le sāpati a le aso le sāpati e asi atu ai. That takes us back to the Salanoai for ile ia Ioane le papatiso ben fai fo lana e faaso ina mai fo e so faaso i se ile vai o Yoritana lena e o atu ai fo ia ma nisi fo o faa mau ngana ese o lo ia i lungo le vai o Yoritana. Taftai Lise ko so i nei le no fo famtana e lua vai papatiso i nei man tua le vai o Yoritana o milo no vai tu lo le vai o Yoritana tafe mai nalo sami karilaia o na ui atu le vai o tana alu e umalonga tafe nganga le sami mate o sale o ngatono o sami karilaia man sami mate ina eta otu wai le vai o Yoritana le vai tonu foi la le baptiso Yesu ele ngata foi le o i tonu foi le tua o Yoritana ma mai ISARAELU le vai foi Yoritana le na kolosi mai na wa mai Yosua le NUU o ISARAELU mai o Yoritana kolosi tonu mai i ona la o le original site o le vaenga sa baptiso Yesu i tonu lava le tua oi e te tilo ISARAELU e le sefe mo tangata sias ma tua foi o mei o tua oi o tunu e le fa pelu atu loa pa o le situ e sa o le tulang ai peitai le 2 kilomita anga le tua oi e tau mainga umane vaenga e pui e tangata kolosi so it's a restricted area a pauala le vaenga e pei fa va piapi e o ia tangata ono ile original site sa fa penan baptiso le faola ona la o le tilo Israel le tu tau safety mo sanga le mo tangata ona ele ilo la vase le tupu wai ai alu le tu le tu fita Israel ia tu me fita Yoritana le situa it's very close a me tua ile tano close po le no fuanga fa pia ona avena ile ISARAELU o le si vai baptiso mo tu la vala talata mai lalo o au vai ai fo ia o karilaia ai fa ona fa pitu mai tono ISARAELU mole saunga le mula on tangata wo malai vai ngai lua ta ele le original site le sai ia le fa esa baptiso le fa le situlo ia mo walu lo lai lunga fona i le pitu lunga ese le matango fio ila tele na fe la tu e mai baptiso ia fai ai fa poiponga tu fa mausalia e tele mafutanga a renewal of vows i foi la lela e ia foi la tatalo ia te watu o tikilo ia tu titi lava se lau mon tupu tatalo le lave misi lava tatu Samoa atono fo sa ui fo danga ngaluenga po sa ui fo na misiona fa popo o mo ni lo wale tu o tatu tatalo oi e fo ia ino fuanga ne ina ia tau ita to ia waluan mango olive vaenga le sa o ine le fa o le talo yo na so ai ele talo Samoa oi fo se sina tu o ele talo ile vai te ia le ilo no lo toa ia foi le na tele faia ono so na viinga ai mo tatu tangata pero inale pesa wele le motives behind o ke mao o te fiale fata lu tulanga while I'm here pero la uianga polo keti lo ba mama this is some of the projects lo wo planning o te ale sa i wele fengo fi
Ele fa pe fai longa ka waku tu lo e fisilingia o ile atu o ile nganda fe me tu te mai o le alma fuanga so there's a lot of process alo o tangata malo si fa tu mo te tonu ko lenga pa ia na te amai na te talaina ni ia no ile ma fai ona fa tanu o te tonu po sa po ia ma talo fu tatu tata Samoa ile fa mo la tam fai ia e peno ta o Lise e no se vi ingoses fai mo tatu tata Samoa le vi inga ia fo ia ile o le vi inga ia le sofa malo Yesu o wa mana o emotional tatu ai tu ni ia wa le o latu famtala o tatu o ISARAELU le fenga fo mau o mane manatu mane la fonga ono lo wa mau o tonu o mino no fo nei mo la ngona wingo tangata me fi ai ole collaboration fa tatu tangata mai fo ya matanta ISARAELU o na le ala ya ono mau mita fa matala fa asoa le o le ISARAELU na fo el wat Samoa ai ona tu ya fo ya ese ai ya se va ngana le ya fo ya le vai yo chana ya le foi sa macho fa so fu mo pasta mai mo pero le ya le site fa tala ulai fo ya ala wali yo ISARAELU ma ala mo selen fai mai e uma lo Yerusalem po ISARAELU o fe to le langi le e mai la lato fa mo mongo po le reference la to tala fa me alu Muhammad o isu via ya lo mo ngana po holy sai ele fe ngalu Muhammad no ko fo me Yerusalem sau alu ile lang Yerusalem dia fo le Yesu Yerusalem alu le lang ona fa me la talata ISARAELU lang o fatu le pe se vole pe se mau fa mo ni fa mai lo ina o mon baptiso e Yohane Yesu ina o sabali me pa matu ona tatala ile le tu Jordan nangi agu le manangang pa ia. So that's how they reference the PAIA. Yeah, it's right here. Nungo ingo le afio ai tanga tane ile la tau fo tento nunga ma la tau ma. O leo o de la. Min faina engineer pe faina tu mai lunga ia ata fa mole lava some of the photos lena mai le tatu pita ya le va inga na se tasi o le situ o le vai le ma faina papatiso ai but I'll hand it over to our whaanga solo mai ia tatu engineer. I'll hand it over to Brother Vincent e whaawa winale whaaso ina mai ala ia ta whaamule. Ia o ata no fuanga na vai baptiso le nga mai to ni ISARAELU le o vai nga foi la yo ata o I foi la le ia fa solonga o titalo o le verse le fa tatawa nga ile vai nga la tustusia o mo telo nga nganda o ila le ngo ia ile so le weekend ia ese le matango fie ese foi la ngona pena sa tilo ti ai to telo ila to no fa pena ona nau tai ma pe e nau e fio mai e baptiso I le no fuanga ia e pena tau e tu mula hoi turis o le si vanga pito silo na matango fie I le tu le Lise mantu foi ai alu e se turo ale e fulu o au po tingi vai no fuanga fo le la Asia e fo tama ia o fa nga I fo le ai mo me foi se turo ia white sauce le o meu saus mamate o vai au tamana le te watu o te me te tuwe sau rola ia le o tama ia me tom pai ese mo meu te sauri I lo tin so tom faila ia le talo te fia fa longo ma fia experience tu dang ia sa ia na ia ele te foi longo ina lai mala va fit va o le ila lo nga ila to mana o bia le tu la asia si mai le to na o ile tom pai mai ia tama ia te tulo e fufulu ai mo o dead cells foi o la tu tino se vai ngana le matango fio le tulanga ia foi ni solo nau e aso tu le vai ne o lo mo vai ngo fangu ese e aso le vai te foi mo isa mo pe fai mo subonia fai ma wala sa e fa mo tino ai fa mo se sa o sa e o mai tofu I le tulanga I le vai do o baptiso le tana. Yeah, so le faso brother
ma nisi fo e te o atu te ia o isi te be o le la popo o ia e mo sono le vaia o isi tangata fefe e o ai na sa ili but it's okay e tele lava ia ava no I'm a because I before I came te lea lu ese I le tausanga lua se fulua na matau o ai papati soia o ni se o o mata ta amila mai ona le tele o ia la popo a vai na le peo e o mai fo ina le I te tono le vaia but you know what e ai ia inis a faia te fefe ia ia la vai tu o le vaia mfaina e alu like okay but just on the project le ta o le tonga ne ya benzina o te loa o atu o te le ia tangata sa mo o na tatalo ina ia mawhai ona pipi I se ngangana sa mo I le vai o yoritana ona leo atu e le ngata tele o ngangana ese alo e fo le ngangana Fiji so when I saw the Fijian language I was like oh the Samoan language must be here too manisi fo e o do te loana o atu na mana o fo ia pa le nei la taimi le la atu le la alu fiti whaila na study I sa hauni lau donation because not only you need permission not only you need permission e te ulunga le ngangana tangata Samoa but it comes with a cost as well e for sina to be te tongi and I think it's quite a bit of much but we know e mana for it's we can all be a part of it we can all be a part of it. It's a mita for it, but e latu lai e lunga ngana e lunga e se tasi for it o mata anga o ta e whaatawa ina e tangata Kirisiano. So when it's ready, ready my lord, that's a fita ya open lo that's a bank account for it. Yeah, well, that's a donation. Yeah, but you know what? A little bit inga tangata, so that means o is tangata te ofi mana o e vatu donation. I do say for malona suapa le aila because o le latu o te le ngoi pipi ai man na ya le tu se pe o la fionga pa ia le tu le gata tonga ngana. Yeah, anything else you want to share about the River Jordan, Vincent? Tata te le I atu se tasi o tato mata anga. Ai pawana ole baile o yoritana e pelo ta ue e amata ma sami o karilaia ai fai wanga le sami mate ai titiro foi lai sami e lua ole si sami e mate a ole si sami e oa iso se vaenga o fi ngota o amu o I ai tonu a ole onga tonu ole no baptiso le li fa ola a tanola me pis fa perfetanga in order for us I we had to come through the river of Jordan. Afa pe tato te fia mawalo lai fa avau. Tasi lawa tato o wala o Yesu Keriso lele o ngatutonu. Atu o sisi tu o tato o sami mate. Tato tangata tato te fia ola to te fia o ile sami o karilaia. No fuanga o lei. O le e nei alo yei fa perfetanga ye ila titulo yei. Ye fe mai fa aso ni so yuta ye fa mai. E ala una manuia ile sami karilaia. Po le vai o tiperia. Mai e maua mai le tawhenga mai mo me water streams mai le panona o Suria o Yoritana mai ISARAELU. Ona mai la ia lea ua processing o fatasi. Ona to e tufa mai la ia le sami o karilaia nga ila le vai le o Yoritana. Ona fa solo atu le sami mate. O sami mate e le tafi sami mate o amea umai mau. Sauro nofo e sami mate. E fai mai la lato. A fa pe te maua manuia e tufa e fa tupu ina e pelo manuia a fa pe na o le maua manuia a te le tufa o e ala sami mate o le sile na awa o ngata o lo maua mai sami e lua a fa ina o lo sa pai lava manuia a te le tufa te le alofa o e lava i o sami mate a pelo ta o sami mate o le matua I te le o vaenga e lafo iai ai le ai masime e o lai tulanga fule ala yo na e o pe ai le ai ni amo le ai ni limu le ai me pa e o matua I mate au tsa tonu ko e ma fuanga au tolo mo temine pola tonu va la fulana e ala yo nga mango to e le situ ko mo maso tomo ona e furinga mai o le mate o le mate po se malai na ai e o se kalo fo se tasina o pito si le tato o mo mai sami le lu
e le ngata o tātou sani mate, ala on tātou maua manuia, we had to go through Jesus, o le si awa onga, a whape te maua whamonianga mai tufa, pa manuia pēr le atua ia te oe. Mai whamei, the more you give, the more you receive. A whape la ngari receive, we all end up like a Dead Sea. Ia leli. That's beautiful. Le whamai ia le si phrase, blessed to be a blessing. Wa whaamanui ina ia awea oi ma whaamanuianga. A le te manatua ia le tusia le whiunga pa ia le atua. E sili le manui o le na te fuai i le na te talia. Amen. Okay, le la tatou toi atu I Jerusalem. I really want to talk about se tasi o mataanga e tono Jerusalem Vincent. It's such a big attraction now. Le ta'ua o le City of David. Se ia le whaape tasi se no whoanga e te alo ai pe tasi se tu o le mataanga pe mawhai ona au mai se whaamatalanga foi inisi o ne a City of David is big. Pe mawhai ona tuwha mai foi ia ni mea o te tonu o le nuu o 𝚟𝚑𝚎𝚘 po le ai o 𝚟𝚑𝚎. Ina ia malama mai foi o tātou tangata Samoa o whaalongolongo mai le nei taimi. Tai Lise, o le nuu leo 𝚟𝚑𝚎 te tono Israel. Mantua foi o 𝚟𝚑𝚎 lava tupu mua na nofo pa ingo Jerusalem o le lau mua Israel. O na ia lava ia Samoa mua. O nga ia fo ia na mawaina whapewhatanga le tuana te whaia le marumaru. Ai le I whapewhatana wina e 𝚟𝚑𝚎 na whatanu elona alo ia Solomona. O le 𝚟𝚑𝚎 fo ila e pe o nga ia atoa alinga designinga le sito o Jerusalem. Tuu iai malona ia no whanga pe o nga ia le tupu o Jerusalem. Ne la iai le sito o le marumaru. Le ka ua City of King David. O le nula 𝚟𝚑𝚎 o lo ta ua fo le mauna siona. Iai alo na patipatu na le iai te tulo o lo iai lo na tunga mau o lo ngā e lo iai le upper room le nga whai le last supper vai nga umale tono 𝚟𝚑𝚎 o lesi fo I tu le no 𝚟𝚑𝚎 le sa lo ka ina Yesu I lo na po mua ina wa po e mai ke te mani le vai nga tono fo I le sa va pena na whaafite tamo pe te ia Yesu. They are all in the City of King David. Ele ngata fo I lea. O le temi lava ngatu wai ia 𝚟𝚑𝚎 tilo mai I lalo ai lo atu tenu patsepa o ia whaamalu le tono le whiunga le tua. Mai ngā umalanga o le tono umalanga le nuu o 𝚟𝚑𝚎. It's all part of the King David city. Ele ngata I le tūranga. O I whala le vai le o le vai o patsepa. O lo iai fo o le vai a le tasi. O le sa whaamalo loa Yesu ta waso le ta ua silo. I le ngata fo I lea, o tonu fo I le sa iei le anga o tamo eskia le whiona e sau e le situ o nunu o 𝚟𝚑𝚎. So I o lava I le luna whao, luna tu leo, o le anga le leiti tonu, e o male te mine Lise, o tafe pēla le vai lea le ta ua le vai ta eno tenu patsepa. Le iei e te mine o le afo ngana le loto, o le whaore mawalunga Jerusalem, me tuto ai puna I lea vai. O le vai foi le lo iei whamaumonga I vai teimi au ngā solo tangata I tai e o le manumaru. E o sotu e mua lava o tai e le whaamalu ma whapena o le fulo la tō tino se tulo o na whatua whale la I le manumaru wale a wala le e te oso I le manumaru. I alona whai unga la wala le o le vai ale le no 𝚟𝚑𝚎. O lo iei tai le ngai pētesa. E ta ua vai pēla o le vai ana e tasi. O na e ta ua le whiuta I le tua le whapeta tō SS. O le pool of Silo, po le vai tara ele le vai pool of Silo, le whamalo loa ile le tawaso, o le vai tara ele tēne patsepa, ia mana ta ele ngai pētesa, so e tasi ala le vai le ta ua, ai tolo ta ua ngai sau tonu tuspa ia, tasi le vai ngai tumu, ona la o le tele o vai ngai fwoi lau su ele au, leo e eli ma tau whaifu le bana ia nisi o whamaumonga, o lai polo kai nisi o vai ngai temi nei, ai o lo matala pena le si tu o lo nga o le tu o le ni ula le 𝚟𝚑𝚎 o I fo ia le tele nga
e uanga yele mango olive e uanga yele manu le ngala tala ko se pe tua o ita manga asa lo na dia polo kitiona e sa tonu wala e ye mi tai da for ya ile wala no watavita. It's a very beautiful place, you know. It's highly recommended for lele pe fa pe ye ni se fia si mai ele mama o madanga no te ya masanya no wali ya te pasi ai do modelo te ni fonga I walked out there lo ono le tele constructions mavanga na fa yon out for fully penota we manga ya te mo winter e resepe to malua fully out te mine ya ai la vasinga fo ya fa ya singa bevela tu langa na la yiton penota uo ufo ta vita lele mangwa siona o le patu nga le tanwei oia te tu lo leilo tu nga mawe o matemine ia malea fo ya malalo tonu lava o le vaenga le sa fare la sapa do le upper room vaenga umai le tonu o le no fuanga le e pi yama I o le fo e pi ai o mal tele pe sa o pe o le si vai le po le si lima le o le mal le no fuanga le o le no tabit e o stadia tu le tu langa dis. Thank you, Faftaile, to Famaya. Lo ai te le lava me o lo te tonu le ai o tabita ai alu fai tau le tusina e ta ua mai ai ia le tupu Esekia e a foi nei e whaamatala mai fo I le a foi nei le ia mea na te tupu tonu na mo le City of David also lena no lena iai uma ia tupu ese lena no fo tupu te tonu Jerusalem pe o no fuanga le sa iai palaces a tupu ia na ele mamau tele fo I male mea nga ia tuai a pe la tu taulanga I te mea sese tuai ile malu so it's really exciting for tole ele mata fifing off you can take a tour underneath the tanoa o te loele I o fita te mine ona but you can take a tour underneath the tunnel ma e o atoa I le vai o se loa le vai le na whaamalolo I naile you there so it's a big place to explore. And then also when you come into the le Aituai, you'll look for the Tower of David and beautiful light show e masane for ina pu e nani ni kone setia tangata Kirisiano, you know, the well-known worship artists inside in Israel and from the nations. They will often go there and host programs. And na for the Tower of David. Ele mamau mai foi from the City of David e masani ona fai foi se tasi o le Feast of Tabernacles ai masani fai ia I se aso vi inga le host le ICEJ. Before we move on from any of the holy sites, Peo sit nisio basis tasi me te fia faso mai ai e tato atu le tato fesili muli ya Vincent. Ya, el ese sí me agua tele peo ina Jerusalem, peo ina le lo te no fo te mini. Ela o te mana wa yo umai vainga umale tono Jerusalem ina ia mafai ona mai tatu tangat. Ona walula ile ave ya mesia o me Jerusalem why everything is close by. It's all walking distance. Yo le avo ya ole alunga le mongo olive o ke semane ile nu o tavita yo tonu foi la le ai le wall foi la le prayer wall por papo talo o le vaenga le tunga mau Yesu le sa fasa tawo ye le ko kota o vaenga uma ye le it's a walking distance le ala yo fa malsia foi ya as su mai pe fio mai pe mo se vano ese semene ya esa ta pena wa e tele la vana sabadi ai ono fuanga na te fie la ve sta tala ma tata no fuanga le tono ai o Jerusalem.
Thank you, brother. And although faithful in that tour, you can also reach out to Vincent Vanua and Financia Siatulimia or not for little tour. If you're in Jerusalem, I'm sure he will love to meet all the Samoan people who visit Israel. Vincent, ia wau te lo, oio le tangata Kirisiano, oio le tangata whaatuatua, you know, if I long atu for inisio 𝚑𝚙𝚢𝚑𝚡, I can really tell that you're growing, continue to grow in your faith in God. Ole atunu ISARAELU ele whaingofia fo ile au mawaya. Just knowing from living there in the past years, it's not an easy nation to live in. So I thank God that He has positioned you there. Watu inatu fo oe e te no foi mai au mawai le nei vai tau. Ai mawhaiona e whaasoa mai le tūlanga lea I le pe whaafewhea e oio le tangata whaatuatua o na whaasoa atu lo whaatuatua ia Yesu Kiriso e nisi I tō tonu o ISARAELU. How do you share your faith? Lise, this is one of the big and a very good question for Lile regarding faith. Jerusalem is not for everyone, it's not for everybody. So meaning like you have to find that way. Yeah, like if I feel on a now, if I feel on a my level no at our Israel. O nei, to for it told what up for England, Cristiano Tato, fa Utaya, fa Muslim, Utaya Muslim, Taton Lali Faula. Aletatono is found, Aletatono is a Messiah. That when Latoya is one of them. That when he's a perfecta, that when he's one of the leaders, that when he's a Latolelo Mamoy, but when he comes like a Messiah, Aletatono. Telematato Tanskian, PAIA ISARAELU on to Langalel, how they Italanope Faupunga Tato Messiah. Ola Ula Fasoye, as a Cristiano Lenofune. Oleale tatu tamafai etawia ISARAELU le tatu Mesia. Se tulanga pitusili on faita ele sausao menal Cristiano failo ya ISARAELU. Paula wala wo ulo inga mo chifa fe tatu sosone ISARAELU. O tangata Utaya Cristiano. These are the way and faionga ko avele the message for ya ISARAELU. Tauti a wala mai itangata Utaya Cristiano. Fair, I want to talo. To divide and talo, if a malosia for two tangata, if I were you not to swear or never like to Utaya Cristiano on a power tata for converting on a two, or for Lani for Tangata later or for young. Then obviously, go Messiah, Messiah, Jews. If a fifth fella tangata Utaya Tamaya, ngola tu if I suia mai fa tu tuanga o tangata Utaya, ia moni mauma ia te tonu Mesia, o tatu lale awala, ele ngata ilea. Tato te whatawa nau le tua, tato te tuli mai le tua, e whaia e iele awala, I ona tangata pulona nu. Something like all of a sudden, a sparks, a tornado, a mother nature will come down or any gliding. We have to prepare ourselves spiritually. Polealo wita ya Israel. Polealo wita ono ole upula na ino tatu di faona. Hai sila fia le tua mea uma. He knows his agenda. This is all part of his plan. Na leo si tai mea Israel le tua le amatanga. E o mai lava te mine le te tala noa, but God knows everything. O umona ia whaatulanga ina umarari ele. Eita ya Israel. Awana I ngalo tala le tun fai apore amo. O ai se whamanu lo nu, o te whamanu ia. O ai se whamalaya, o le tua no te tau. Tau te alo lofa pea Israel, tatu te tatalo mo file mo Israel, ona e mailo tatu tau I le tua. Le te iwa e ita ya Israel. E re popole tu Israel ia o e tau tatu pole le tua. O le anganga lava ia Cristiano, o le awala tona whaafsili ai, o ani se awana te ona ufa ia. Wow,
How can I walk on this street as a Christian? How can I talk? How can I behave? How can I, share with other people? So my being, we are falling about ine, eloi, or tata Christian, elofa, eonosai, eangamalu, is he a humble person? Because this is the reflection of the true Christian. This is what amakofa so atom failawari esele. Then I have to get out. I have to leave the conversation because I am the representative of our Jesus. What would be putting about your kakomesia? Amanga ona fashion no for spiritual side. I did manga I'm sorry, Dana. I have to leave. So these are the way for you have to be bold. I have to do it that way, and that is my way. How can I be bold? If I fear, I familiar by it. Lautala noa, lausavali, laufaso, or wing at the bait, and my pay to fian me. Yesu famangano sources. To sape young pale famangano sources. Alofa to negotiate to our way. So now we put all Jesus' word in practice. Living of Yesamo. It's not easy, but this is the way. It's only one way, the right way. The kidding of us way. I want to fire in me. The Mary I lay sound. When I yet came in late, I lay sound. Just tell you to the little long to film. Praise God. Just what keep coming to mind is don't judge but pray. I was if I'm I know a lot of people here reach out and say we idolize Israel, but we don't idolize Israel. We love God, but we agree and we agree with God's plans for Israel. And sometimes it looks unfair to some people, but we're not called to judge. We just pray. If we don't understand, don't judge. Just pray. Amen. O Samoa o Mautono ISARAELU, because he lives there so we take what you're saying because they never ever set foot in Israel. But maybe Vincent, is there anything else you would like to share? Telefonisio fa penan fa sili metono la fiona le tua nei vaenga o melo iai pe fa pe ile tawa ya mateko pe o se fianga sina atono po ile na fo wa mai le tua winei ia fai ma fodinga ba ia so tatu tu inatu fa mamonga o ata matulanga umana o te fia la fai vaenga pena ona o Samoa peno tau elo se bi inga la bo ele o se anga ba ele se tumai ai o le bi inga la ba ia fo ile tua mana me so fa mano Yesu a fai foi o fia ngai o fa fita audi o fa ni lu tau mo fia ngai mo amu la pa ni ngalo no pole to the word of God tau wa ngai tu mo na ba fai mai ale le pole tu ye on sai ma fa mangalo ye loto mo la lo fa maoni menga la fi ngalo le ya e le pole tu ta tu te ye amu la pa ni ya wa to sa fa ti a polo le sa we ngoi se le pole tu mo tu maule pole tua mata fi maule pa tu fa malo si venga ma fi fit no sai I lavo o televe o tatu ba ia la line nei tau o mane me o fa pe e popole a ma tu vale fa tu tit na to le te tun o tatu yo le fa tu mo mondo e fe tu tau no ma do ti pe bara a mo tale tu a tu ta pen ia fa malo stino fa ia fa malo stino ona o lo tino ban mano le tu o ba pena ona ye tonu na nganga o le tu a
one malo si umulu. I mean, your body and your spiritual or the mind should be healthy. I love for today. So time will have no. We'll keep in touch. I'm going to tell you to the unang. I miss where the story. If I fail, I miss where to feel. Yes, I saw Iluma Talo. I assume I feel Israel. Yeah. That's a fellow my pair. I from a near to a card place. I've been able to eyeing so tonight New Zealand. Miss your eyeing a pass from Mania. Usum to Afele Samoa. So what's no belly. I also for Mania tour. Thank you, Brother Vincent, for 𝚟𝚑𝚎𝚘 ia te oile tuangane I le whaasua mai o te loa o whaamania ina o mai mātou o ma whaalongongo atu I le nei a I tū la o te loa a latu le malanga le Global Kingdom TV channel mua e whale fish and chips ia na a mata e loa mata anga ese tutonu o Jerusalem a ia ve fo le nei taimi e mole atu e fo ia se le whawhitai ia te o so lava. I know a lot of my families in Samoa always give a shout out. Yo ainga o mai Samoa me se foi lo nui sa fotu. All my families, thank you for joining. O le tatalo ina ia a vea nei polo kalame e na ia whaamania ina I lo loto. Ma e la ai fo sila asanga e te whaalatalatai I le atua. Amen. Well, our prayer is that these programs will help you draw closer to God. Ina ia fesosoane lo va mafutanga ma le atua. So e mato e fo ile nga whaftai ia Vincent ia male a inga le whaasua manuia le nei afiafi ia me se fo ile o nanga le Global Kingdom TV channel. But now I just remembered a whaiolo e nei ni sila. I saw ni so malanga I ISARAELU ia tongi tono lo atu pao te peanut slab e te alu maave mo le fita e fia al fita le peanut slab a whai e lava o paunga ia tongi e po e mase pisu po e te tonua ia se loa e fisa soani e fo I le tato fita wa e whai ma misi mai ia tato ai 𝚟𝚑𝗙𝗏𝗏 ke sainga mo o tau lo sauni malanga atu a whai e awa noa ia ale ia alu fia e sauni e mauni au whaamanianga pe ona tuwha mai I le tuangane le nei fiafi. So from us here at Global Kingdom TV channel we want to say thank you, but can I just hand you over Pawan Vincent and whaai umaleta tupu kalame te talo ia ma whaamania I fo I tatou tangata Samoa le nei fiafi. Ia lei whaftai tele le tua whaftai mo lofa e mātou whanau whaftai po le nei pukalame wawanoina mātou te whaasoa ai lo mamalu mo lo whai te mātou Mahalo o mātou se mo mātou aleu le tua lo mātou tima sa soina mātou le toto te mai māmoe lo mātou tua Pamania o mātou tangata, pamania Samoa malanta poing, mātou ainga wo mai masani, so sisi lawa whapenau mafuta mai se tafo le lera langi e pamania. Pamania whailo no ISARAELU, e mai se le lau langi ato maulo file mui a te la tau. Ona lau lawa swafa Yesu o mātou wole mbala awa to nei. Amen, amen. Yes. So thank you. So until next time, Shabbat Shalom.
For the Lamb has conquered, and I will follow him to the ends of the earth, and I will follow him. For the Lamb has conquered, and I will follow him to the ends of the earth, and I will follow him. Jesus, you're worthy of every tribe and tongue. It's all for your glory, till every soul is won. For the Lamb has conquered, and I will follow him to the ends of the earth. Yes, I will follow him. Jesus, you're worthy of every tribe and tongue. It's all for your glory, till every soul is won. Jesus, you're worthy of every tribe and tongue. It's all for your glory, till every soul is won. The harvest is ready. We have to go, and we won't stop till the whole world knows the power in your blood to save every soul. We're not ashamed of the gospel. The harvest is ready. We have to go, and we won't stop till the whole world knows the power in your blood to save every soul. But we're not ashamed of the gospel, 'cause Jesus, you're worthy of every tribe and tongue. It's all for your glory, till every soul is won. Sing the harvest. The harvest is ready. We have to go, and we won't stop till the whole world knows the power in your blood to save every soul. But we're not ashamed of the gospel. Shout it out. The harvest is ready. We have to go, and we won't stop till the whole world knows the power in your blood to save every soul. We're not ashamed of the gospel. We're not ashamed of the gospel. We're not ashamed of the gospel. We will fight for every soul. We will fight for every soul. Come on, we give our lives. And I will preach the gospel. I'll die and be forgotten as long as you get the glory. And I will preach the gospel. I'll die and be forgotten as long as you get the glory. Oh, I will preach the gospel. I'll die and be forgotten as long as you get the glory. Yeah, yeah. And I will preach the gospel. I'll die and be forgotten
and the harvest is ready.